ufanelekile tibonga, wena wedwa ufanelekile ihlonipho. Ngegama likaJesu Kristu siyathoba Nkosi phambi kwakho namhlanje sisihlwa. Wena wedwa ngegama likaJesu Kristu phakanyiswe wena wedwa. Baba uthulele amandla wethu amagama wathina uphakanyiswa uyabathonsa abantu abathonsele kuwe. Baba wethu lomuhle nalothembekile ndithathele kusizawo yakho etinhlitweni tebantwana bakho nakusihlwa ukhatibuliswe lesatho lebito bakho elibito la Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngiyacela abazalwane ngevume yenu mane ngiboleke lokhu ngathi kuyi-ice cream kwesemsesibusisi. Amen. Ngiyacelela nje ngemvume yenu. Na David naye baka bamthwesa lapha. Naye wacela silimi setayela. So ngicela nami silimi setayela bazalwane. Egameni Nkosi nani ngangiboleka lokhu lebe solo sikusebenzisa lokho kusetshenziswa ngithi sonke amen. Siyabonga. Shaya itanga labazalwane egameni Nkosi na. Oh, praise the Lord. Amen. Sicela kuthatha lethuba bazalwane kusihlwa egameni Nkosi sihloniphe abantu abadala. Sivusele egameni likaJesu uBishop namake. Ngicela sibahlele itandla egameni Nkosi. Hallelujah. Ngiyacela futhi ukuhlonipha ngalokukhethekile bafundisi bami egameni likaJesu labakhona naboma bemfundisi. Amen. Ngivusele egameni likaJesu ma-elders Dimbunga omkhulu obabela abadzala. Ngivusele bomake egameni likaJesu. Ngivusele nabo tsatsethu nabafowethu. Ngivusele na Sunday school lokhona. Ngiyacela sithisha letandla sonke egameni likaJesu. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalo msala siphewona ukuthi siphile kulelanga lanamuhla. Siphindze futhi asiphe lo musa ukuthi sitawukhonda la egameni leNkosi. Amen. Hallelujah. Iphimbo lingaka nje bazalwane ngingadi ukuthi ngabe yafika yini imcusi lemuva. Amen. Kodwa lona lingaka. Amen. Utawube suyatibonela lapha imcusi nangabe kuyamlungela ukuthi kube khona la ngasibambisa kuko ukuthi kufinyelele kahle nakuloyana lapha eminyango egameni likaJesu. Ngiyati lokho ukuthi egameni leNkosi kutawuvakala kithi sonke. Amen. Hallelujah. So ngamakho sibonga sami egameni likaJesu ngibisiwe phasi kwababemuzi manana egameni likaJesu. Ngisikhondela endlini lembi egameni likaJesu. Celeni kweNkulunkulu ula sibakhona njalo ngamasonto nakasiphile ngokulo musa sibakhona sikhathi lesinyeni egameni leNkosi sikhona khona uNkulunkulu. Amen. Sibonga kakhulu mfundisi kakhulu lethuba lesitholile ukuthi singehla sibe ingxenye yetikhonde letingakhonda kuleti nkonzo letinkulu kangaka. Amen. Hallelujah. Siphindze futhi sijumise kakhulu bafundisi laba sendvulele labahambe embi kwethu. Sibonga kakhulu uNkulunkulu akwendile ngabo. Siyakholwa ukuthi egameni likaJesu libandla lakhe uNkulunkulu lakhekile ngako konke lebekakubekile uNkulunkulu nisafukamile nanimthandazweni. Inkosi emsayisibusisa. Siyamethemba uNkulunkulu ngoba tindvo utenda kahle bakabonga Jesu. So sibonga kakhulu nakuleli langa legcina ukuthi uNkulunkulu asiphe umusa nawe ube khona ube ingcenye yalombuthano wanamuhla. Inkosi emsayisibusisa. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu utawuqhubeka asendele umusa nakulolu suku lolugcina. Inkosi emsayisibusisa. Amen. So siyabonga kakhulu bazalwane nasibuka nje kusebenza uNkulunkulu awendako ngababe manana la egameni likaJesu kulendzawo. Egameni likaJesu sifikelwa nje kudumisa kakhulu enkosini ngokuthi maye uNkulunkulu omuhle ngaloku lochubekako ukwenda ngayo lo mzana. Inkosi emsayisibusisa. Bengidumisa nje nayitolo egameni leNkosi. Ngibabada ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngaye babe manana. Ngidumisa nakokuthi uNkulunkulu maye usebenze kakhulu ngaye egameni likaJesu ukuthini kube nalemvuselelo lekhona la kulendzawo ngoba nakume indlu lefana nale endzaweni egameni likaJesu usuke uNkulunkulu anendzawo la khona liphimbo lakhe akhuluma khona ekuvakala. Inkosi emsayisibusisa. Lokusho ukuthi kusenelethemba kuleyo ndzawo ngoba uNkulunkulu
usakhuluma makabonga Jesu. So siyabonga kakhulu bathandekayo, siyakholwa ukuthi uNkulunkulu utawuchubeka amgcine. Siyabonga kakhulu nefamily yakhe ukuthi uNkulunkulu amside asayikhulisa emadodana nemadodakade konke bakwemukele lokhu egameni likaJesu. uNkulunkulu akubeka ngekhathi kuye bakhuliseke kahle bengce nje kuseni mhlawumbe egameni likaJesu sibantwana bemfundisi kodwa nabo bafikela khona basithatha khona singcono sekumlandzela uNkulunkulu batilandzelele bona Jesu. Siyabonga kakhulu kuloko la kwendile uNkulunkulu ngabo egameni likaJesu ngayo umfundisi namake basabakhulisa egameni likaJesu. Sibabongele nabo ukuthi uNkulunkulu abaphele umusa ukuthi bayemukelele imbewu lenhle ihlume kahle la ngekhathi kubo. Inkosi yesibusisa. Amen. Hallelujah. Siyakholwa ukuthi utawusipha nathi uNkulunkulu ngoba komusa ukuthi njengomfundisi ukhanze ukuthi abantwana bakho bonke bayayilandzela le ndlela yenkosi. Akusinto lesingayithathela phasi kodwa kukusitwa nje uNkulunkulu kakhulu. Siyakholwa ukuthi utawuchubeka uNkulunkulu asenele umusa ngoba vele akuyi ngelitalo lokhu kwamoya. Akabonga Jesu. Amen. Akuyi ngelitalo ukuthi njengoba nje ngingumfundisi vele seku automatically ukuthi kuyawuvela kutaleke kanjalo egameni likaJesu. Khanze ukuthi vele tonke tibhukusha la ubhukusha khona uyendeka nje ukuthi uyobhukusha lena nato kuphume kubhekele. Inkosi yesibusisa. Amen. Siyambongela kakhulu kuloko umfundisi wesemsayisibusisa. Siyacela ukuthi kulesikhathi lesisitholile sisebenzise kahle isikhathi saNkulunkulu lesi. Ufuna ukuthi sisihloniphe isikhathi sakhe uNkulunkulu sisebenzise ngale ndlela uNkulunkulu lafisa ukuthi sisebenzise ngayo. Inkosi yesibusisa. Ulithuba lelihle kakhulu kithi. Kuyasithobisa ukuthi singenta sibe setinyaweni kutolukhonda sitonigeza tinyawo ngalo live lakhe uNkulunkulu. Inkosi yesibusisa. Kuyasithobisa lokho kakhulu. Inkosi yesibusisa. Ngiyacela ukuthi sesibuke namagama encwadini yaLuka chapter number 14 egameni ngosister ukufunza khona kusukela verse number 15 egameni ngosi sehle mhlambe sitaphinza sibukelele ngeverse encwadini yaMateyu chapter number 22 egameni ngosi. Ngifisa ukuthi nasifunza nasingafunza nje once egameni ngosi labanga khona ukuthi basifunzele egameni ngosi sitokhona ukuthi siye ngase mthandazweni Inkosi yesibusisa. Khona ke ngitawuthanda ukuthi nasingaqala kuverse number 11 egameni ngosi mhlawumbe sigcine khona kuverse number 14 bese sesiyathanaza. Kunengoma lethi umzuzu nayo Jesu makabonga Jesu. Bese seyithi mangibe nawo emihleni yonke yami mayibonga Inkosi makabonga Kristu. Ngicabanga ukuthi mhlambe singawuthi nje egameni likaJesu noma strings ukuthi kancane egameni Inkosi siwuhube kafishane bese sesiyafunza. Inkosi yesibusisa. Mangibe nawo mihleni yonke mina ngiyacela Nkosi
ukuthi lo ngamfundzele ngembhobho egameni lenkosi kutawuvakala kahle kethi sonke inkosi emsayisibusisi. Luka chapter number 14 sawuqala khona verse number 15 egameni lenkosi. Hallelujah. Verse number 15. Sihloko sithi umfanekiso ngelidzili lelikhulu. Umfanekiso ngelidzili lelikhulu. Lomunye walamadoda bekahleti adla naye nakeva lokho. Lapha ke bemziwa la kulendzaba le. Bekwenziwa njani bathandekayo? Bekudliwa. Beyivamile lemvu yaJesu ukuthi nangabe nje shothi mhlambe noma useceleni kwesikepe noma useceleni kwemfula asebenzise isibonelo afanekise ngemvo lebonakalayo. Lana ke bekudliwa. So basahleli kwenziwa njani? Kudliwa. Kuthiwa ke lomunye walamadoda bekahleti adla naye nakeva lokho wathi kuJesu Maye ubusisiwe loyawuhlanganyela ekudleni embusweni waNkulunkulu. Wathini ke Jesu sekavikele imvodza lena iphawula lapha kusadliwa? Kwaba khona umuntu. Jesu wathi kwaba khona umuntu lowenda lidzili elikhulu wamema abantu labanyenti. Sesifikile isikhathi sekudla. Sekabamimile abantu labanyenti safika isikhathi sekudla. Wathumela sisebenzi. Wasela uyathumela sisebenzi. Kuthi siyawubita labamenyiwe. Uthi ke siyawubita labamenyiwe ngoba lidzili selilungile. Wathi sifike sithi wasinika umlayeto ngoba sisebenzi lesithunywa kulomnumzane asihambi nje singathi ukuthi kufanele sini. Sanikwa umlayeto asasini sanikwa. Lesisebenzi lesi. Wotani. Lo mlayeto ukuthi wotani. Konke sekulungile. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Kodwa bonke ngalokufana nawo. Kodwa ke waba nenkinga usahamba lo mlayeto. Bonke sekulungile. Kodwa kuthiwa labo abamenyiwe bonke ngalokufana nabo. Baqala babeka taba tekungaphumeleli. Wekuqala wathi ngithengele ipulazi. Ngisanza kuthengela ipulazi. Kufanele ngiyolibona. Ngicela ufike ungiqondisele. Lomunye wathi ngithengele inkabi letishumi. Ngisanza kuthenga inkabi letini-10. Manje ngisayawudilinga ukuthi ngisawudithesta ukuthi tinjani. Ngicela ungiqondisele. Lomunye wathi ngisanza kuteka umfana. Ngisanza kushada. Ngaleso sizathu ngeke ngiphumelele. Sisebenzi sananzeka sisebenzi siuhambise kahle umlayeto. Kodwa sathola i-response negative. Ngoba ngesinye isikhathi even when the message is right, it does not guarantee a right response. Oh, praise the Lord. Mayibonge inkosi. Noma umlayeto unjani manje? Akusho ngokuthi njengesisebenzi guqula umlayeto ngoba i-response negative. Niyo lo mlayeto manje le-response negative. Don't change the message whenever ubona ukuthi lo mlayeto noma sowufikile awemukeleki buyela kulo mnumzane lokuthumile. Manje sinanginga manje tisebenzi takulethi khathi lethi setijaja nje ngale response. Kwekuthi abarespondi kahle asengibuke umlayeto labatawubukela kanti inkinga yikho kulo mlayeto. Inkinga labantu. Kuthiwa babeka taba tekungaphumeleli. Asiqhubeke mfowethu. Safike satshela lo mnumzane waso. Lo mnumzane wathukuthela. Wathela ngemali. Waze wathi kuso lesisebenzi lesi. Sheshisa uye etindleleni. Nasetidaladini. Nasemadolobheni. Ubite timbuya. Netishosha. Netimbumbu. Netimbutse. Netingude. Netikude. Sisebenzi
sathi sisebenzisa thi mnumzane sengwendile lokushisa sengwendile lokushita kodwa kusasele inzalo kodwa noma semabitile ngayena the second invitation solo isesekhona inzalo. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Solo inzalo isesenjani manje? Inzalo isesekhona, he? Lo mnumzane wase uthi sebenini hamba uye the third time three sendings kuthunya lokuthatha kweqala kuthunyela bebakade baminyile kuthiwa bekade abathe ngaphumeleli wabona umnumzane ukuthi laba egameni kaJesu bayasala lesimemo wasuthi hambani ke salini emahlanganweni etindlela salini babita nibite wonke nibite ingute netimbumuthe kuthiwa nabo beta wathi usabuka umnumzane wathi kunenkinga kunesikhala lapha ngoba lithi ngeke liqale inzawo sesekhona ngokunye nje lokubambe ukuthi mhlambe inkosi ingabuyi ngokuthi inzawo isesekhona. Hamba uye etindleleni nasemigwaqweni lesetikhotheni uncenga bonke abantu ncenga bonke abantu usawulincenga ngoba inzawo isesenjani manje. Oh, praise the Lord. Amen. Ngulowo nje umsebenzi wethu njengetisebenzi sinembiko wokuncenga bonke abantu etindzaweni tonke ukuthi ababuyisane naNkulunkulu ngoba kukhona uNkulunkulu lakwendile lokungena ukuthi bantu babuyisane kanye naye. Oh, praise the Lord. Kuthi bete khona into ugcwala lendlu yami. Nginitshela ngithi kude noma munye noyawudla kuleli lami kulabo bebamenyiwe. Matthew 22 verse number 11 stothanas. Oh, praise the Lord. Matthew 22 verse number 11. Inkosi yathi yangena le account lamabili omabili akhuluma ngelizwi elikhulu. Oh, my inkosi kulama gospels ngulethi incwadi lethi mbili Luke and Matthew labakhuluma ngalamazwi amabili but kunethi lihlavu lesingathi tholi la kodwa lesithola ngala. So uthiwa inkosi yabona kukhona nomunye uthoyathi sahamba lapha le nkosi yasesebuka nomunye khona la labengakayembathi ngubo emshado yathi kuye mnganami hayi shongo njalo yathi manje mnganami ngithatha le umusho lethi yemngami asiqhubeke kodwa yemngami ungene njani la asoze ungene njani. Oh, praise the Lord. Ungenayo ingubo yemshado. Ngosayibusise funda kodwa egameni lenkosi. Mayibonga inkosi. Oh, makabonga Jesu. Nengubo siniwe yona ivela enkosi yebone kubo sishengiswa ngama-invitations mhlawumbe lahlukene kathathu sawachaza ukuthi egameni likaJesu abehlukaniswe kanjani. Inkosi ngisasibusise. The first invitation noma lesimemo sokuqala kuthiwa lo mnumzane wasekalungise konke sekulungele lithikwe ukuthi sethi ngayithatha imingatakhe
kuthiwa sewuthuma lesebeni kwekuthi asihambe kulabo bebamenyiwe. Labo labamenyiwe kukhulunywa nesizwe saka-Israel, because the first invitation yaba directed to the Israelites. Unesizwe saka-Israeli lesathola simemo sekuta ezilini, kodwa kuthiwa bonke ngalokufana nabo babeka taba tekungaphumeleli. Kuthiwa lomunye egameni kaJesu wathi ngisanza egameni kaJesu kuthenga iplazi, ngisayawuhlola le plazi lami, ngicela ufike ungiqolisele. Lomunye kuthiwa egameni kaJesu wathi ngisanza kuthenga tinqabi mina leti 10, ngiyacela ukuthi hamba uye kulo mnumzane ufike wena njani ungiqolisele. Lomunye wafike wathi ngisanza kushada, ngaleso sizathu leso ngiyacela ukuthi ningaphazamiseki, ngisahoneymoon egameni lenkosi, ngiyacela hamba enkosini ufike ungiqolisele, angeke ngisaphumelele. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. So siyabona ukuthi kwaba khona tintfo lebekade diphakeme kubo. They had preoccupations. Le tintfo bebadena tabathi nkulu kunalesimemo sephethelile. Njengoba namuhla sinabo bantu lababhizi ngetintfo letinyenti. Bede lesimemo sekethilini egameni kaJesu awasathi serious because they are preoccupied. Oh, praise the Lord. Babhizi kakhulu. Lendlela labena ngayo ithi angiphumeleli, ngicela ufike ungiqolisele. Oh, my boss. Khona abantu abangokoshela ebhizinisini angokoshele kuyo le bhizinisi azabe bedengisho nesikhathi sekuthandaza nesikhathi lokhona nesikhathi sekufuza livi lo muvu lo mangasho ngamagama kodwa yaqolisa. Lendlela lena ngayo ithi ngifuna ngicela ufike ungiqolisele, ngeke ngisaphumelele. Oh, praise the Lord. Angathi ukuthi yini lo bhizi ngayo lethathela isikhathi lese inkulu ilingana nalesimemo sekethilini. Angathi ukuthi ubajwayini lekwena ukuthi ungasaphumelele, kodwa khona bantu impilo tabo nawubabuka lempilo ethi ngiyaxolisa angisaphumelele. Bangabanye besithandaza labo mfundisi singona ngabahambela babusise ngemisebenzi walela nje uqashwa kanye wahola nje kanye akasathiwe enkonzweni egameni kaJesu. Lo muntu ubhizi angakushela ukuthi ngihlale ngibhizi mina sisi ngithe isikhathi lokhona uyaqolisa. Lendlela lena ngayo iyaqolisa ithi ngicela ufike ungiqolisele, ngeke ngisaphumelele. Lo muntu uqala ibhizinisi yetinkuku, so uthipha lethi ukwazi athi bamba bamhambani ngesontweni ngawusala nginanga tinkuku zakho. Bisi lo muntu egameni kaJesu lempilo lendlela lena ngayo uthi ngiyaqolisa, ngeke ngisaphumelele. Business nje tinkuku nathi akaqala qhobosela sathi buka nje ngoba songokoshele tona. Lomunye ngosiyami yaqala nekufuya usanza kufuya timbuti, sethiyamvimba akasaye esontweni akasatiwa, kanti solo lesimemo noma solo timbuti simile lesithi nzawo selungile uyafika ethilini. Manje kunebantu they are too occupied to attend to the invitation. Lendlela lona ngayo mfowethu sathe wethu usaphumelela yini? Usaphumelela yini ethilini? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Usaphumelela yini ethilini? Usaphumelela yini? Lendlela lokhuluma ngayo ikhomba thiba utaphumelela na. Lendlela lo wenda ngayo nalophatha ngayo imali yakho ikhomba ukuthi usaphumelela yini. Usaya yini ethilini? Yebo ngiyaunderstanda umchairperson uphethe esolveni, kodwa lendlela lo wena ngayo ikhomba thiba utaphumelela yini noma soyaxolisa. Khona mosisi labadidekile lapha mfundisi udidekile akasani ukuthi ufuna ukuthenela videdalo nje lijale ngephandle nala bayathi izaba naJesu ukuthi icala biphethe
akasatheka akasavakali nakahle nemthanaza usathanaze udidekile Malokuthi nje wehle emotweni ngosiyami sewudidekile ungabona umuntu wena lapha ahlabele ngathi sizothola umchele egameni lika Jesu kodwa udidekile noma bathola umchele wakhe lendlela lena ngayo ikhombisa ukuthi bawu kulo mnumzane wenzili ukuthi ngicela ungiqolisele angisaphumelele ngabe usaphumelela yini usenaso yini isikhathi naNkulunkulu na noma sekunetimo letiphakeme kakhulu letenda ukuthi ungasaphumelela kwenesikhathi semthanazo ekwenesikhathi selifi ekwenesikhathi sekuhlanganyela wahlala uletizathu tengaphumelela Awusongibutelo loseceleni wakho ukuthi kahle ungakusaphumelela yini Uthola la ukuthi usaphumelela Saphumelela yini Oh praise the Lord Cela ungibutele ukuthi usaphumelela yini Tshela ukuthi yebo ngiyathi ulungiselela kushada kodwa usaphumelela yini Tshela ukuthi yebo ngiyathi usanza qala ibhizinisi kodwa usaphumelela yini Tshela ukuthi yebo ngiyathi usanza ngena e-university kodwa usaphumelela yini ezilini noma soyaxolisa Swabonke balokufana nabo babeka taba tengaphumeleli bonke balokufana nabo unesizathu ukuthi awusathanazi na unesizathu ukuthi awusathanazi na kunebantu mfundisi longathi nawubuthisi umthanazo wabo ngeliviki lonke Monday to Sunday nawuthi ubuthisa kube likhulu kwenza 10 minutes isikhathi la umthanazo viki lonke Kwa lo muntu diligent usebenza ngekhandla vele uyadingisela wonke umuntu uyabona ukuthi uyadingisela kodwa le ndlela la satincisha ngayo sikhathi kuletimo tembuso ukhomba timbawu tengasaphumelele Ngisho mina eliviki lonke mina Monday to Sunday now uyakuthisa kube likhulu ukuthi uhlanganise 10 minutes nesikhathi la spendila kuqila thanazi So mawel khaya onke mina Make lazima uzabito ukuthi ngilazibani Kodwa udiscuss ukuqhathanisa Ngizona lesine tikozwetha lesine so wahlala be acela kubikwa nibangibika ngosiyami sekwelusa mina sisi Aso sekwelusa mina Oh praise the Lord Uva nje lendlela laphendula ngayo bekuthi lona soyaxolisa manje Uva nje aphendula ukuthi uyaxolisa Timbawu teqolisa akasaphumeleli Oh praise the Lord Oh my Lord Oh my Baba Jesus Amen Kodwa kuthiwa lesisebeni sabuyela amahlandla zabo mathathu So Israel ngekwana kwakhe lesimemo kwase kachithekela kithi sinebetife ngithi letingude lokhulula Lase lifika kithi livangeli sinetingude netimbumbuthe tinetisosa kwatsotani wotana sini Ngifuna ukuthi unaka lokwakuthi lesimemo saphumela kubantu labathi ngude kubantu labathi mbumbuthe bantu labangabone emehlweni Ngiyasola ukuthi kukhona babo lokwenda ukuthi lenza ungakhwali ngokuthi labanye kulesimelo sesibili bathi nabamena labanye abawukholwanga lo mbiko lo moya wathi bukela wathi mina nakenzileni ngingcuthe kanje njengoba nje kunabantu lapho labahleli phasi bathi hayi leko ekholwa kangifanele ngingcuthe kakhulu hayi bathi lesimelo sobani sakho nawe Mengiwe umiyela zilini noma ukhunda nje lezulu lifuna wena Lalela ke asiqali ngokulungisa iwalk Lapho nje sosu ingqude awu improve le walk kodwa uyalenga umenye khona Ngoba asithi malokuqala uthi ushithi walk kodwa kumele ukhole umbiko lo mbiko sokhuluma lonke lelivike lo mbiko wokuhlengwa Mele ukuthi wemukele Khola ukuthi Jesu wena nesiphambanweni kuze kuswemukele kathini
labanye baqala bazama ukuthola ama-crutches awungibone i-crutches ngizozama kulungisa leyo ubone ngisho nalokuthobeka ukuthi lesimilo lesi lahamba ngaso lo sisi i-crutch yesimilo akusiso sakhe usebolekile similo sebantu similo sasesonweni similo sasenkonzweni ubambe isimilo kanti akufuni ukuthi uqale kulungisa qala iwalk wota nebungquthe bakho ngoba linzima kunevo lebekako kulabamenyiwe lesimemo nobenyiwe lapha kuso kunevo lefika ilungise lobungquthe bakho wabo ukuthi nawufika lapha ngekhathi ethilini bokhanza ukuthi la matafula bekafike ngisho nalo ingquthe afike abumbonye bungquthe bakhe kangako umnumzana bekangabona ngisho ukuthi ngibani lo ingquthe ngobe there is a provision for bonke labathi ingquthe noma awuyakhutha letafula litakumbonye bungquthe bakhe lewathi lungisi man wazame kulungisa qala wota vele uyatiwa ukuthi unjalo wota nomuzalo uwazame ukuthi lungisa the table will fix your problem. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. The second invitation. Ngiyolele ukuthi labanye basala indzawo ungaqhwali ngalo ukuthi ukhona bebathi mbunguthe bathi judge ngabumbunguthe babo bathi angiboni lenzaba yalesimema ngamfanele. Oh, praise the Lord. Lenzaba yakhola ikhuni sis. Ngikhutha kangaka mina nawuthini. Lego vele ayendelwanga mina ngathi yendelwa bosibani kanti yakho nawe nomkhutha Jesus bengule abantu abakhutha la ngapha bona sisathabula ayesitolo ukuthi uyakhutha namsisi mbona nje awuthenga esitolo mbona ukuthi wena njani manje yakhutha lo nje njalo lengabo lo beka inzaba seyivele seyemukelekile bona ukuthi ingqondo na kodwa sinema sola siphumele ngato yini manje yokhona lijawula ubona lijawula phasi kwesihlahla ukuthi ingqondo na oh praise the Lord makabonga Jesu and futhi lesikhathi usiyasabela kulesimemo bafike labanye lophila nabo bakukhumbude ukuthi wena phela uyingqungquthe awubona kodwa kusho ukuthi egameni kaJesu awukameni umenyiwe ngoba lenzaba yokumukeleka ayingawe iyangalona lokubitako lokumemelela thini kunala wenile lokungela ukuthi wena umukeleke la ithini lakhe. That is the story of redemption. Jesus has done something on the cross of Calvary, and on the basis of what Jesus has done we are accepted into the kingdom. Kufuna wethembe lokho inzaba yakhola isekutheni themba lona lowenile kuze ukuthi wemukeleke. Ungafuni ukuthi tholela bakho kuthiwa sebahlangane sebalanga ekhathi kuthiwa lo mnumzane wathi uyahamba wabona lo munye lebekakayimbathi kubemshado so umuntu wamuthi nangabe shothi kwathi wahambana emahlangano ngetindlela nifike nimeme bonke labantu nalabayingquthe nalabadishosha nemihambima bonke babuthelene ethelini bebatayithathaphi sikhasi netibuya bebatayithathaphi imali yokuthungisa lokubemshado wena usukusho ukuthi lo le ngubo yomshado bongayithungisi bongayithungisi oh praise the Lord bongayithungisi lo mnumzane welizili ngale thathathi nguye bekalungisa ingubo bothi na ungena ngalesango egameni kaJesu ufike uniketwe le ngubo lotayembatha ngekhathi lephosa ngiyasola lena egameni kaJesu yazama ukuimpressa yathi asenyomzora aseyothungisa kanti awungeni ngeyakhe ingubo ufuna ukuthi uyithole lapha eminyango lotawona kwamayela ngekhathi. Oh praise the Lord. There are many people they try to provide their own righteousness because a garment in scripture is a picture of righteousness. La ulenzini ngeke ungene nokulunga kwakho lokuthungisele khona. Kodwa ufuna ukhole lokulunga kwakhe lasilungisele khona.
le ngubo futhi nasiqhubeka nayo ifike la khona seyimuntu ngoba le ngubo ingumuntu uKristu Jesu kuthiwa yembathana umvulo omusha egameni kaJesu lo sowendiwe wafana naNkulunkulu le ngubo ingumuntu uKristu Jesu la ungena ngekukholwa ufike wembathe lesembatho lesimuntu usina ungena la ngakhazi athi uyabuka umnumzana akhanza ukuthi hayi lo muntu ombethe kahle let me tell you leyo nhlonipho nabe ayisiso sembatho ayisumkhicido wale sembatho lesemuntu ithungso umthungu uthungsi okay umthungu lo ngisho leyo nhlonipho mina nabe lenhlonipho ayisumkhicido egameni kaJesu walo muntu uKristu Jesu konke lovela ngako phambi kwaJehova nangabe shothi akusiko la kunikete bona egameni kaJesu umthungiso uqoloshile egameni kaJesu angeke wemukeleke ngekhathazeke ngeke utholakale futhi ongekhatha sonke sopraise team wena thibo tasasonke ngoba nangabe shothi lesembatho lesemuntu awasembathi lokho lokwendako ugweda uthungisile utawungena umnumzana athi yengama ingubo emshamo shothi ngekhathi kunebantu lelathi nakabuka umdala esukweni sithi siyakhonda emehlo akhe athi yengama oh praise the Lord athi manje yengama ngobe lesembatho lesimuntu lokulunga kwakhe Kristu Jesu lesikuthola ngaye awukamukele ngoba kwangena lesana oh praise the Lord so lenzaba ithethelwa kwethono yinzaba leserious we come through the door we come through the cross egameni kaJesu the cross is the doorway egama is the gateway into the kingdom now ungena nesiphambano ufike wemukeliso lokulunga kwale ndvodzana uze ukuthi uvele ngako phambi kwaJehova awabhekeki uthungisela kwakho wathungisa lo muntu abangakhathi ngoba kuyenteka labanye ngosami uvele ukuthi lethile mthithungisile sakusho lethile tive ukuthi lethile mtheni wenjani manje wakhona netracer lematerial ukuthi semwephi egameni kaJesu ubona uthungisile akakwemukele nkosini umi abantu labalanga ekhathi bazama ukubehave njengabantu labambethe kanti awembathi wena awuzange ungene ngesiphambano awusati isiphambano awuzange nomlomo omdala abulawe ukuze ukuthi wembathise umlomo omusha oh praise the Lord hallelujah ufoje nalindlela la hamba ukuthi hayi wathungisa sibani athi sisimne noma ngikholwa kodwa angijela enhloko noma kanjani manje kona sisi ngiyabeketela kodwa nasengibona ukuthi umuntu ungena kuphi ekhikhini umena kanjani mina bona ukuthi nalokubeketela umkolosho kwathungiswa egameni kaJesu abakwemukele nkosini praise the Lord ufuna ukuthandaza nabantu egameni kaJesu namhla kusihlwa egameni kaJesu laba senesikhathi lesithe ngimkhona uNkulunkulu ngeligama ukuthi nami ngenzilini egameni kaJesu kodwa egameni kaJesu angangeni kahle angayemuke angisathi isiphambano le ngubo ngathi ngide ubona nasekhanja ukuthi lo ngoba uzawuyemukela bona ukuthi ayizama ithola kanile ngoba ngoba tonke ethi uyatizama uyakuzama lokukholwa ngibo vele okulukhuni ngalokuthi yive kwezanywa uthungisi oh praise the Lord nemthanazo lethungisiwe awuthanaza ibo lesuka ejuleni umoya egameni kaJesu uthanaza amagama lo oweva athanaza umfundisi omkhulu lona labasithusa bona bathanaza wena lokhodla usethu wemaphiko ubani lamagama labakhulu kangaka lathungisiwe solo zama impressor uzulu ali impressor uzulu awuthumisi uve magama lakho umbishop athanaza bese nawe uyawethwala utowathanaza uve nje ukuthi lento ayide sisivo egameni kaJesu ngoba ithungisiwe ekoloshini
uyabona sathola abantu abagenuine abatawungena ngesiphambano sitawuphela ngabantu egameni likaJesu that are trying to fake it, being believers. They are trying so hard to live right, but they don't have the power because they lack a certain empowerment that is only received when you come through the cross, when you come through the door. There is an empowerment that you receive there. Now we told them, now we told them, so nasa committee, now we told them, nasa school hen, go to Tulagala and also get in the spamba. We are Pishanega, Wagenaja. That's a cell in the door. That's not why in the door. Lombigo Klema, War Muge Lady. Noma waqala nje ukuthi asengithola ingubo yasesonweni waqala wangena wathola ijoyini uyakuthi nabantu labagcoke kahle egameni kaJesu yobasemhlabeni bajoyinile labanye bafaka amasudu bafaka bothayi kodwa ngokwasezulwini kuthiwa laba bakebhasi kunalenye libandla kuthiwa unelibito ukuthi wembethe kanti uhamba ngqunu egameni kaJesu lotakini egameni kaJesu ndokuniketa ingubo sibili ngoba lokulunga uNkulunkulu afuna ukuthi sibe nako bathandekayo asikuthungisi asikuzali kodwa siyakwemukela sikwemukele enkosini wakwemukela yini wena because that may be responsible. And that will give you a problem because you will ride for the longest time and hope. Kokuthi ngiyakhona zini. Nembala vele uthi uyafika kufike kubutu lengekhasi kokuthi iphi ingubo emshaya. Asume ngizothandasa. Ngabe usaphumelela yini ezilini na? Ngabe usaphumelela yini? Bantu lababili ngifuna ukuthandaza nabo. Lo hlobo lokuqala Batu lababanje ma preoccupations. They are so preoccupied that they have neglected their heavenly calling. Lolibito lasazulwini sebalibukela phasi letinto labatendako setine sisingo sebede sikhathi na Jehova bede sikhathi na uNkulunkulu. They have little investment in their spirit man. Egameni kaJesu they are so preoccupied with the spirit things. Egameni kaJesu ba busy. Egameni kaJesu ngemaplazi labanye ba busy ngemabhizinisi ngetinkomo labanye ba busy ngemishado. Oh, praise the Lord. Ngabe usaphumelela yini ethilini na? Noma uyaxolisa. Funa ukuthandaza umlosho kanjalo ukuthi hayi nangibuka lempilo lendlela besenenda ngayo. Bese ikhomba uxolisa. Kodwa ngifuna to reaffirm. Egameni kaJesu I want an opportunity to reaffirm ukuthi Nkosi ngisaya ethilini ngisaphumelela. Ngisaphumelela. Hlobo lesibili bantu labaneligama ukuthi bembethe babo labaneligama ukuthi konke kuhamba kahle. Ngoba nasingathi siyakhumbula kahle wena wahlangana yini nesiphambano na? Did you go through the gate? Wangena ngayo emilisango ngobe le ngubo beyibukela lapha esangweni nangabe sothi ube nalenye indlela yokungena egameni kaJesu watholakala songekhathi egameni kaJesu enzilini unzorile uthenge sabo sibili wathungisela egameni kaJesu utaba nenkinga noma songekhathi ngoba lo mnumzana usatha ukuthi afika ngene nakulabo labalona khathi afika hlole bokuthi sembethe kahle wembethe kahle mbakwami babe wembethe kahle lokho kulunga wakwemukele enkosini na noma ukuthusela lokho kubeketela wakwemukele enkosini na noma ukuthusela leyo mpilo egameni kaJesu ngisho nelwimi uyayititshela ukuthi ngindawuzama sisi mina kahle vele ngisheshe ngicangisa kodwa nje ndawuzama ubone ukuthi nalo ukuthi ibambe lwimini yimvo lethusiwe awukakumukele enkosini naku utela amandla esiphambano lasebena lalwimi lakho ngeke tipo dikhonse uzama ukuthi baba ngathi khwephatana khona la tawufika khona ebinjini uphunyuke uvakala ukuthi hayi ngisolo ngithungisile Faka umuntu amzala esonweni anemalanga lamathe sola sesonweni ngoba uve lendlela lapha emvula ngayo nasekukhulula timbe committee uve hayizibani ngasothungisa
bekunabambu mfundisi namhla basekho sonweni bahambile baqoshwe bantu labathungise similo saso lo mnyazi athi ngeke mina ngiyekhona ngize ngiyende ngaloku ukuthi labantu abakholwako angibatholi kahle hey yekela abantu nakayindzaba yakho wena umenyelwa dzilini yekela abantu labathungisile waphume esonweni uqoshwe umuntu lowathungisa naso simemo sesiphetha kuletha imvuselelo uNkulunkulu ubekile enhlitshweni yami ukuthi kunebantu bayamkhona uNkulunkulu baya esontweni kodwa indlela abaphila ngayo Monday to Saturday ikhomba ukuthi imbawu engasaphumeleli ikhomba ukuthi bayaqolisa funa kuthanaza umlo kanjalo lothi Nkosi hayi nyalo nje sesiyocetha umnyaka kodwa nasikhathi siyabona ukuthi sikhathi lotinikele sona egameni kaJesu naNkulunkulu le progress la in your relationship with the Lord. How much time do you spend in the word of the Lord? How much time do you spend in prayer? How much time do you spend in fasting? Now uthi bana lidingo lethu ukukhola lelizala kodwa sokudla jana wena kuziphela December ngendlela lo sowena ngayo khomba timba ngaphumeleli lengubo siniwe ivela enkosi yebo lengubo tina sini iwe lona ivela enkosi unakuthanaza lomuntu lothi ngiyabona mfundisi lokuthi ngathi ngathungisa akusiyo nempilo ngiyizama sengifile kwehluleka ngizama ngalokuthi ngathungisa angisathi siphambano angizange ngene ngelisango angizange ngikwemukele kulunga kwaKristu Jesu angilandi loluphawu lwamoya oyingcwele empilweni yami ngiwo ngizama ongemalanga kodwa ngehluleka kodwa kufuna kuthanazana ukuthi lesimemo sesekhona indzawo ejilini uthingekile manje usadzingekile uthingekele nale ngubo emshado phuthuma uThembile lo mnye uthi lempilo lendlela besemphila ngayo bese ikhombatha imbawu engasaphumeleli kodwa namuhla ngifuna kuphindze ngivume ukuthi Nkosi ngisaphumelela ngiyayethekile ngokweshisa bonke empilweni yami Nkosi ngifuna nje amandla ekukhweshisa zonke into bese siphakeme kakhulu tena ukuthi lo libito lwazulwini sale lunyatheleka libukela ngaphasi egameni kaJesu ngobe senginentaba engasaphumeleli cela uphuthume uThembile sitothanaza nawe ikhona lengubo ivela enkosini lengubo Bishop Dawuda nosanazela tina sini ivela Phuthuma uThembile sithothanaza nawe egameni kaJesu akhona amandla uNkulunkulu atapha wona ekunaka yekela yonke leminamo egameni kaJesu unaka lolibito lwasezulwini uthi noma ukwena okunye kodwa kaqala emlolomeni bese kwephuka isikhathi kwephuka egameni kaJesu your investment kulo libito lwasezulwini thank you Jesus Mebetele uNkulunkulu uyayibona inhliziyo yakho ungayithatha ngempilo
Ngithi mawuthenga mbili ungasaleli kamuva inkosi yakuthanda. Inkosi yabona ukuthi uyethumisa. Kodwa ikhona ingubo lemhlophe. Ngithi mawuthenga mbili sengiyathanda sekamele lenkosi. Ngithi mawuthenga mbili ngathi babeleni. Ngithi mawuthenga mbili wabuka nomngane wakho eceleni. Ngithi mawuthenga mbili nginentanga phela inkosi yanibusisa. Noma ngabe wagqotshwa bekatanda wagqotshwa wathiwa umbani isigaba sakho esondweni kodwa uvakala lapha nje liyaduma utobukela ngoba awukembathi kodwa ngula mhlafuna kwabese umfundisi wamavuso ngosithanda sana mina ngomemekela kunolibhoko kulokhuluma ngalamuhla sizelo mlayetho awuqhamuki khamba nentuli ekhathi Central Africa funa abantu kula ababhathisa ngendlela okhuluma ngayo ngendlela onemanga ngayo ngendlela okhanda ukuphonsa abantu ngayo ngendlela okhuluma nebantu ngayo kodwa koga uthini uthi beyangembili ubuye nakho usamanje uthuyini awusamanje umyeni wakho awusamanje awumanje ngakho beyangembili sawuthanda sekamele inkosi mhlambe wahlala kumanga nekuthika nomuntu wakhe ebonsweni ngoba nengubo ithusisa kodwa ikhona ingubo lemhlophe yakuthanda uNkulunkulu lamuhla yakuthanda uNkulunkulu inkosi yabona usenana mbili ikwendela umuso inkosi uyamthatha inkosi mabambeleli kakhulu yakuthanda uNkulunkulu akakusola kakhulu kodwa uthi kubula lokho bhalisa ngana ungene njani la edzilini ingubo emshado abayeva uyabe mama futhi sikhulekele egameni lenkosi nabantwana baNkulunkulu nabathi inkosi ngiyabhathisa le ngubo yakho nabathi ingubo yomshado nawubuye nkosi buya ulandzani bandla mina ngingayena ukuthi kade wakho wabalulwimi lwakho nkosi ungeka ngempilo ukwendela umusa kaNkulunkulu sasiyathanda sekamele inkosi usalelani ngoba ebandleni bayakwazi ukumela futhi ngithi ngomdela inkosi in the name of Jesus Christ, the King of glory. It's about them and me. In the name of Jesus Christ. Say the same place from Santana. Let's shout kind of mastrix and nugget. Yanzanza ngulu bazalwane, yanzanza ngulu. Lisura, litanza, liyajabula, mani libona lisura, litamulo, ngulu nembathi. Sisalamhla ingubo lemhlophe. Men of God, pray for them. Pray for us. Ngiyacela sivale amehlo bazalwane. Ngiyacela inqe uNkulunkulu bazalwane. Ngimane nibahambe bazalwane ngathi kanjani. Nime nje nabana emva kwabo bazalwane. uNkulunkulu ethembekile. Abanikete ingubo. Because akuvuka ubuhlungu lokuthi sesingekhathi but ingubo ingabi khona kanti sesingekhathi in the name of Jesus Christ. Nomhlabeleli uyavuka bazalwane. Uyavuka nomhlabeleli. Lothi lengubo ngiyacela siphambiselana lethu bazalwane bese siyakhuleka egameni likaJesu. Babe siyabonga egameni likaJesu Kristu. Babeli lakho Nkosi uyaphila. Babeli lakho ninemandla. Sebehlile kukhulula namhlanje. Lehlela babeli ndlebeni. Lebelilukele kulipha nalamuhla. Sithi babela namhla siyekubukela ngekho. Semphakele simakaze. Ngempela kungeniwe ingubo ingakaphathwa. Sithi ke nalamuhla kuNkulunkulu. Oh no, sibingo Nkosi. Party, send a lot of America, Jesus,
yekulunga lenzima noma letholakala kuwe wena lobaniketako siyabonga babe ngalamhlamhliphe egameni kaJesu kubeka babe ungenelele ubanikele mandla ngekwelisi lakho sibonga babe sokhulumile ngenyama yakho babe ngempela siyemukela linjongo benjalo sibonga ukuthi sithola namfakazela wathi akwadekile libele khona phatha ngempela babe naba sokunisizele bona mhlawumbe nabanye bathalanisiwe sithi ngosingabanikeli ukuthula bangakabuyisani nawe ngoba lempilo yabo iyawuhamba ingakemphathi ivubo lefanele bayiphathe ulona bekadilungiselele kwesinoma ngabinzisa kodwa ingubo ngeke kumena ngena kosukenela umusa nami kuvume ngena esiphambanweni kusebengathe ingubo siyathandaza ngekukholwa banikete mandla nkulunkulu banikete babephumelela abavele babe sebephethe lengubo yasefuleni lengubo ekhuluma lengakufunakali ngekudelela athi lebukela kuwe Jesu Nkosi ngoba nguwe loniketa labantu lemvumo asithi sesingekhathi ube ulokuthi mngami ingubenethani ngoba ingubo engekho siyathandaza salamuhla siyathandaza isikhathi siyathandaza nakunamalanga ngokuthi bakihlole nkulunkulu ingabe bayephethe siyababa babebhalise amandla unikete mpilo unikete kuphumelela wenele buhle bebuyiswa kwegama likaJesu Kristu. We give you praise, O God, in Jesus' name. Amen. Bazalwane, uNkulunkulu uyanithanda. Want to shake your hands in the name of Jesus Christ. Uyanithanda bazalwane. God loves you. God loves you. God loves you. God loves you. You are welcoming into the kingdom. Lengubo nelithathako lembeswa uNkulunkulu. Ingubo ekulunga. Lethe iBhayibheli masekarati yawo. Lithi uNkulunkulu sosikhululile. Sosikhulule chapter 5 verse 1. Usikhululele ukuthi sihlale sekukhululekile impela. Hallelujah. Athi baseRoma 5:1 ethi njengoba sesendiwe semukela kusilungile ngekukholwa nako sesinekuthula naNkulunkulu ngenkosi yaJesu Kristu sesendiwe ashayela ngenkosi bakanje nakuke bazalwane njengoba senithethe ngubo ekulunga gijimbani nabantu bakho step seqalo sendaba ubaleka abangani bakho ngoba bona bathungisile nengoba abakaniketwa kulomnikati walokushaya step seqala uyaphresha kulabangani bakho bantwana labaningi abantu bamthethe Jesu babulawa abangani isiqhubu ayibonge inkosi usebe inkosi bazanisaya phasi awabe nani bese ngihlangana